Aduh kena. Oh, tolos katebun ngari ya. Ya, telasan lah para. Ini kok nyoba sonan dulu. Mau nyaman nih buat tak berkeliling kok. Buat motor. Nah, saya kok nyetel lah. Anu kada duh. Musikan. Nah. Nah, ada dua lagu deh, sip ya. Kian mantapin kelilingnya bas. Nah, lalu es bas. Wah, mantap. Wah. Pak, dia sering nyewa motor ya kok bun. Sambil keliling ki, ya, onos jadi ya, telas. Akar kecil jadi ya. Mbak. Waduh. Sip kayak Nah, pakai ini dulu. Dengan mantap sarung nggak ya? Ya. Kim lardir pore. Telasan bila kayak temu cuk telasan. Osang pi berdua dah keperat dah. Kecen pi rada. Nanti bantuan abit. Panas takap kurang. Cek saking Pak udah pesek ke di dah lengi cek nyaman ngari deh. Ambil ngari ya. Kan sambil pakai kepayan apa? Jo. Sih. Lebih baru. Lebih baru ya gue telas. Iya. Mak poninga oleh kelebihan nyar. Iya, marah begini benih. Ya, mari ape anu mereka tahu ben. Markolo. Sih. Benda kelihatan dia. Ini kelambin orang je. Kelambin orang dia membuatnya. Pom dari baru tahu. Pom lagi. Oh, ya 500 ya tuh. 500. Tolong ya telas berarti mengari ko. Oke baka masjid ya. Bila telasan, matu mo ko tumle lampi. Ya. Malam be telasan lah. Tolos apa? Tolos telasan. Kan malam telasan. Iya. Tager pamer, tager sembing sabu, tak tahu. Eko niat nyari buan boleh sedia. Niat nerona buan. Ambo helu mun kore lah. Jet bener tak ada jan jajan deh. Mungkin urusan bingrambing aja kok celakalaan. Endi sekiran ben si merek Markulu ngari. Ya mun merek ya tak sebanding bidang dia. Ya kun menang merek je, mungkin hanya rantang di. Ya, hanya rantang di demera bener ya 500 bener. Ini menang keraksan ya. Cek ku 500 toko baru roh keraksan. Ya. Ang dia bisa oke ya kun. Mode. Bisa oke dia bisa oke tapi apa bisa oke roh. Cong kada. Dim. Hari ya. Kena lengkap di sarung ya. Ya, menyunggup mereka. Daswe. Wah, daswe ngaji ya. Daswe rubni se beri sebutu plastik ru. Hari kelas atas ya re. Sang kita meleng tuku bisoke re. Ya anu na thuk miraro. Ya, thuk miraro. Sang kita kelas ya bera. Daswe ru ah. Ano? Sebutu plastik ru ru. Ejer senaja. Kani sabo lim sabi ko sambingare. Ako berdeng doon roaki, kan nyaman ya, bedegi ya. Ya boleh.
Ya, sarung tahu banyak. Wadimor. Ke Gunung Adimor. Dalam ya re. Congo. Merek apa banyak? Mungkin merek tak seberapa aja. Kualitas saja. Ada telasan deh bila. Sanggui menidong galah bre. Cuma lemah telas kok telasan deh. Oh tolos lakun aja. Umuran kok dingin. Positif lakun kok coba dalam rela. Dikit paling banyak dengan tang lah. Sound system lah. Tenduk merapa? Kau nak sihir lak du malam kok. Ije telasan kok tu. Lah kok positif lakun lah. Positif lakun lah. Ni dah rumah. Kok kubur kok ngangku ya kelebih anyar dia. Mati boan. Boleh bisa kerja. No selain. Bila boleh. Entah setahun sekali. Entah aku kira ubah ke lampu. Iya boleh. Iya bah. Namun dia. Jam aja bah. Dung aku. Oh masih laku saya dung melolo. Yang kau tolongin ngare. Kolor di dung melolo. Telasan gitu malam. Oh. Nang tenang mo kidu malam lakun na. Tolos lakun na coba lah. Cep kira lebih nyaring takbir. Ya betepak ban. Bola lah dikira. Mentabir kasan takbir menggema dikira ba posang ban. Tako telat ban. Iman ka kelambin ji. Pare anyar. Yo anjo kemarin kok. Apalah buton tedung ro ketedung nang kok deh. Lebih ya. Allah. Oh, bre nyaman persediaan. Boh, mau ngaku nyi takbir langsung bah. Langsung nyakuy kok. Iya mentah apa ngelapak coy. Tolos deki ongku ongku mendolos. Mundu malam. Allah iman mun yang gue pas bila takbir sekali. Oh. Takbir kita munyi ba langsung yang kuy. Mungkin melela lemak deh bisa. Boh, tak ada bisa, tak ada bisa ban. Tapi mulai kita dungin bah ngelapak coy lah. Tak mau derma bau ni je bah. Biasa, terang parfum banyak, parfum merek anu ruah, Jasuke ro beda. Yang main aja. Jasuke ro. Lah bi ko lah tedung bi ko. Tolo laku dia. Boh, tolos laku. Wanda terjadi bentak bir laku nila. Menyan ko du malam. Menyan ko le. O tedung ko bi. Tedung na re. Ya, mi pula bedo orang marin na. Iya, kita dungin, tak kau bedengala. Oh, lebih anyar ke. Lebih anyar. Oh, pandi polor tedung, kau tolongin ngari rapi ya. Enje, jadi kok basah kok. Jadi Anu, pulan ring basah, takun lelakon. terakhir mo lang dia. Anu, ngelatap bos. Iya. Tako bedoreng di laut. Tahu boleh. Udah laun marin. Oh, lah, Tahu. lah nemu kumen re. Oh, lebih anyar. Lah ketedung ko lah. Yalah, Pokok du malam telasan ko kebala ke benda. injo kelupay telasan. Main kun matsola. Oh, iya kepang lah. Iba. Oh, ngari ko lo. Ya. Aduh. Mari ron kin jadi gigur lah. Orang bisa mari. Ya, ada tedung kan enggak ada. Dan jadi udah laku takbiran. Tapi kan kok du malam. Tahu dah ada. Tedung bayi lah. Ya. Benar deh. Ya. Ketedungin deh. Cukup pas. Aduh, takbiran mendadak ro deki. Oh pas aku mana aku deki pak aku ke agar deki takbir. Ya. Aduh mati aduh. Oh, lebih anyar. Aduh. Telok lah. Cepat deh. Takbiran kok lah. Ya. Ada mau kemarin ke motor deh kun. Kek boleh lu. Takbiran lah. Wah, sudah. Bir mas. Sip.
gue udah nak kena itu takbir pasti ya. Takbiran ngikuy. Oh, so ngikuy jadi dia takbiran dia. Terus setelah sana ngikul deh. Jadi ndergalang ngikul kok takbir kok. Tadi nyekan tadi kok gelaro. Aku dedung loh. Kok kasoro gelo ngono mari. Iki metu. Kok dedung. Takbiran ku kasan ya. Takbiranku. Gimana lah bisa buka nih jalan. Lihat mulu sih kelebihannya. Lihat mulai. Takbir lu. Ya, tolong telah sangat kok dia. Ini kena jadi. Boleh dia. Duda tu ka sebiar takbir ya. Lupa takbiran nga sila. Masa niya ako na takbiran dia. Ano yung nakin na ko? Iya lu bro, kemanyangan dia bro. Tahu. Tuloy masa. Cuma ako lemari takbiran nga sila. Curi ko curi juga. Rumah tuloy. Tuloy ba trombon masama? Bulu. Trombon na lah. Nalaka. Tuloy niyang buwan Tolos kan. Tolos. Cuman. Laku ongko. Ya, tolos kok aku gratis. Mana? Oh, iruwa. Ya kuy ngolah. Jauh aja kan dulu. Oh, lama ini pak. Mulai temu kelebihannya. Iya. Langsung ngabuin ada. Wah, ada soko bang. Sip geteng bang. Ngamut sih. Takbir niat dia bang. Epang ngari. Aku juga. Nggak yang takbir dia. Si agar sini masih takbir ya. Dari sakit tiap kemarin. Yuk. Wih. Maju tulis sini. Bugul apa? Ben under masjid tuh lagi sendal. Tim aja nyenting ya. Iya. Ceri sajar bungkuk lo kok. Ini. Oh, ini udah mana ngaji entaran kok. Iya. Tile buat nabi beli lekas. Hanya mau nembus kebudian langsung. Oh iya lah, Buat nabi ya. Iya lah. Tenggen sandal tong lagi. Ya tak tang sandal. Gaya aku selami ya biar. Anyar. Anyar untung selagi sandal. Udri kepurun kok. Bukan pasah full. Kepurun kok. Jadi makin takbiran kok. Ngapol je kena lo kok. Tedungan kok tedung nak klepi. Tedungin bi kok icat kok doa. Tedungin bi kok. Mak apang kui romoro pas sandal tak lekat gerak engko itu gudeg. Oh, Dri seneng apa? Hari lebaran baju baru. Wah, baju baru oke. Maju kah Maju. Wah, takbiran dah sana. Hei. Ternyata. Rentar kah? Udah pakai angker kok. Pemenangnya kok. Iya. Baru. Demah. Kok engkau tedung kok. Bukan tedung ya? Iya. Jadi ngakin kok. Soal takbiran doa, full jaga bola. Aku ikut di Cirebon. Mesti kau terlalu nerdemu. Iya. Pak kau punya pak. Makan kau kan ya. Kebiasaan. Engkau kata gernya kau ini bulunya kau jadi ger. Tahu masang pak. Wadimor. Tahu ber. Walang wan. Potong nganggu setia gitu. Selalu ngaku itu wadik ya. Dalam luar. Aduh. Ayah. Coba anjing mat. Masa kade keluar ngari pendela. Oh iya.
Keluaran kaksan dia. Oh, kelaksan. Ih, coba ande ada remong mun ngare kore ba. Ini tolong imong kason gila. Iya. Muga son. Gason dah remong bon. Kedung boleh ko kamu ngare ko. Rasa lah, dung tedung. Wah, Nah, gol telok ntar ke emak. alang mun dia. Jadi lakun lagi telah nah. Ande Tabir malam norok tabir keliling. Ya, ini kuson dia. Son Asika. Nyaman dia. Ada kan pemulihan put. Sebutol tetakat pi gila tu. din ba. Wah, yang koban aku. Dah remong mon dia kore mas. Wah, lama dia. Boleh ko. Terung Kak rempil. Nah, terung dia kore.